govori urednici da više prekinemo s tim tvojim štosevima, jer se javio njegov advokat, tog čovjeka, kaže da čovjek nije spavao cijelu noć, da je imao duševne boli i da će sad podići tužbu protiv mene, televizije, svih. Sve je počelo još u srednjoj školi, kada je u naš razred, fotografsko-novinarski razred, došao jedan čovjek, vjerojatno iz komunalnog poduzeća, možda iz Rinjevca, ja sad više se ne sjećam otkuda, i kaže, vi fotografi, kaže, mogli bi dobiti neku nagradu, tko bi snimio više pozicija auto olupina, dobit će, ne znam, nagrada je bila kutija fotopapira ili neki fotoaparat, više se ne znam šta. Uglavnom, ja sam tada dobio drugu nagradu, jedan kolega je snimio 120, ja sam snimio 80 pozicija automobila, onih gotovih, dotrajalih po Zagrebu, i to sam zaboravio, zapravo taj detalj u životu sam zaboravio dok nisam počeo raditi u časopisu Auto Blic, kada sam rekao uredniku, vidio sam zapravo za svi ti auti, čačko sam po arhivi i shvatio da svi ti auti koje sam ja tada snimio kao srednja škola zapravo stoje na istom mjestu, da ih niko nije maknuo. I tada mi je trebalo godinu dana da uvjerim urednika da bi mi kao auto novinari mogli te olupine maknuti, pitat kuda snima, šta, kako. A on je rekao da nismo mi smetlari, nego da smo mi ozbiljni novinari, i držao me na ledu godinu dana dok zapravo nismo. Ja sam rekao da ću napraviti jednu probnu akciju, otišli smo na Žumberak i tamo pokupili u jedno popodne 30 tih auto olupina i onda je on pristao i zapravo čitava priča je tako 2004. i zapravo 2003. Krenula. Prije same te početka akcije ja sam bio gledao gdje zapravo umiru automobili. Prošao sam Pariz, Tokio, Ženeva, Beograd, Frankfurt, sve autosalone, znači u tih 20 godina koliko sam već radio, sve sam odgledao, sve najnovije aute, i onda me zapravo zanimalo gdje ti auti završavaju, kakav je njihov kraj. I iza u Podsusedu je tada bila tvrtka CIOS koja je zbrinjavala te automobile. Sad ljudi još trebaju znati da si nekad, ako si htio zbrinuti legalno auto, morao si platiti. Mislim da je to koštalo 100 njemačkih maraka, ajmo reći sada 100 eura. I ko je bio normalan da daje 100 eura da zbrine auto, ostavili ga je na prvoj livadi, u prvom potoku, gurnuli prvo brdo i na taj način su se zbrinjavali. Sad se situacija promijenila, sad ti za taj auto dobivaš neke novce, ali to je sad već. Prvo se javio čovjek sa Dugog otoka, Grbin, koji je komunalni redar, rekao da dođete kao vidjeti, na otoku je tužna situacija, uvali Telaščica, biser prirode. Kad sam ja to vidio, oni nisu znali jadni šta bi, tamo je bilo smetlište i oni su te aute palili. Dakle, jednostavno zapale smetlište, to sve izgori, taj auto, ono što može, sicevi to, ostalo bace u kamenolom i zatrpaju pjeskom. I on je rekao, taj Grbin, nemoj slučajno, ako ne dođete i ako ne napravite tu akciju da pokupite sve te aute, kaže, ja sam mrtav čovjek, ovi otočani će me razapet, ne. I oni su skupili, ne znam, tamo je bilo 200 automobila, evo, slike govore više od riječi. Kasnije se javili i u nacionalni park Velebit, Sjeverni Velebit, koji su skupili na jednu hrpu 1200 rangeri, ljudi, svi dobrovoljci, na 1200 automobila na hrpu. I kad vidite, čak i ovi ljudi koji su tamo mrmljali i njima je to bila tlaka iz CIOS-a koji sam ja zapravo žicaril da daju kamion, su nakon toga shvatili zapravo čitavu priču da ona ima nekog šireg smisla. Kad su vidjeli hrpu sa 1200, 1500 je bilo u Gospiću, su skupili 1200, a tamo na Miljevački plato 1500 automobila. Ne? Možete zamisliti 1500 automobila poredanih jedan na drugi. Koloni ne vidiš kraja. Ne? Tako je to počelo. Tada je moj urednik rekao da ajmo, priča je dobra, može, i evo, tako je to krenulo. No, jedan dan u redakciji, da li sam ja ušao u ženski WC
ili je ta gospođa ušla u muški WC. Ja sad to ne mogu, to mi je još uvijek dilema. Dakle, EPH je imao novu zgradu i ja vidim žensko lice. Meni čudno i njoj je čudno. Dakle, taj trenutak smo shvatili da smo na krivom mjestu. Ona kaže, Romeo, a znali smo se, to je bila Karolina Perišić, Romeo, pa šta ti radiš ovdje? Kažem, pa ja tu radim, a šta ti radiš ovdje? Pa kaže, tu sam na WC-u, sad izlazimo mi iz tog prostora i ona kaže, pa dobro, ja tu radim, a ti, osim što si sad na WC-u, šta radiš ovdje? Ona kaže, joj, došla sam u redakciju autokluba pitat za neke zelene, da li oni poznaju, znaš, mi bi radili jednu akciju, donirali bi auto za neki zeleni projekt. Pa meni upitnik u očima, gledam je neka skrivena kamera, preko, ti znaš šta ja radim? Ona kaže, pojma nemam. Sad, ja kažem, pa nećemo ovdje pred WC-om, idemo na kavu i ja njoj objasnim, gledaj, pokažem joj, otvorim laptop i pokažem joj par fotografija, ona kaže, ovo je fenomenalno, pa mi ćemo tebi redakciji dati auto. Pa kažem, kakav auto? Pa ona kaže, Koleos. Ja tad nisam znao šta je Koleos i dođem do redakcije, sad ne usudim se to nikom ništa ni pričat i stiže na mail slike bijeli auto sa zelenim nekim travkama, Koleos. Ja kažem, jel 1. april, jel neki štos, šutim to do sutra stiže pisance, sorry, ne može Koleos, ne može, zato jer on troši, ne znam, sad ću pričati na pamet, 128 grama CO2, a ne, kad bi to saznali novinari u Parizu, ne. Ja kažem, propala stvar, ništa od toga. Ali preksutra stiže, kaže, ne može Koleos, ali može Kadjar. Ja kažem, dragom Bogu svejedno, jer ona kineska poslovica nije važno kakva je mačka boje, a ako lovi miševe, ne, stiže to, da li bi bili zadovoljni? Ja pokažem uredniku, pita Karolina da li bi bili zadovoljni s ovim autom, ne, koji on kaže, može, šta ne bi mogla, ne. I uglavnom, tada je to krenulo, stvarno je došao auto, oni su ga lijepo sredili i kasnije sam ja predložio da auto već kad je takav da bude zelenko, pa smo mu stavili tablice, ZG zelenko, te tablice još uvijek su na životu, a onda smo nabavili prikolicu koja naravno ima tablice ZG zelenka. Ma i dalje se osjećam jednako blentavo. Dakle, pitam se kakva je to država di fotograf ide po šumama i gorama i sakuplja aute. Nije normalna situacija. Dakle, od prvog dana ja sam govorio, dakle, po broju šasije, svaki taj auto si mogao pronaći jednostavno. Vlasnika, jedno smo radili jednu zgodu, našli smo jedan auto i ja sam sad zamolio, naravno nelegalno, da mi jave čiji je to auto. I čovjek je rekao, nema me odati, saznali smo čiji je auto. Tad sam ja zamolio, otišli smo po kamionu Cios i naravno ovi su se isto čudili, nikom nije bilo jasno, uzeli smo taj auto i vratili ga čovjeku u dvorište. Dobar dan, jeste vi taj, jesam. Gleda, uzme onaj kranić, spušta sa taj auto, čovjek upitnik u očima, ja sam napravio jednu sliku za poklon, ovi iz Ciosa su mu dali pripadajuću naknadu, ne znam koliko je to, 1000 ili koliko kuna. Čovjek je ostao u šoku, rekli smo, hvala vam lijepo, evo, pronašli smo taj auto, doviđenja, pakira svoj pribor, odlazi, čovjek i dalje ostane tako u šoku. I novinarka iz Dobro jutro Hrvatska, Zrinka Krešo, zove sutra, kaže, Romeo, ja sad mislim kako će reći da je to fenomenalno, da je to dobro da smo napravili, ne? Kaže ona, govori urednici da više prekinemo s tim tvojim štosevima, jer se javio njegov advokat, tog čovjeka, kaže da čovjek nije spavao cijelu noć, da je imao duševne boli i da će sad podići tužbu protiv mene, televizije, svih, njegova kazna kao za krivo parkiranje je 100 kuna. Pa rekao, dobro jutro pameti, mislim, tako je to do danas, ne, sve se pitaš
ko je tu lud, ne, u ovoj zemlji, kako je to moguće. Ja to ne mogu, evo, pođimo preko susjednu Sloveniju, pa da ti pamet ne padne na pamet da baciš auto neki u Bled ili ne daj Bože Bohinj, da ga ostaviš tamo, dobio bi izgon vjerojatno zauvijek iz Slovenije. Oni tu zemlju vole. Naša himna počinje riječima lijepa naša domovina. Tako nije dobro. Tužno je zapravo.